into ezoba clear ukuthi asizame ukungcolisa iBhayibheli uma ukuthi lingcolile. Yes, sikhulume ngokungcolisa iBhayibheli noma sizame ukwenza leyo nto le mhlawumbe siveze ukuthi lithi ivesi elithi, yabo, uma ukuthi sikhuluma into kanjalo. Hayi indaba ukuthi uzothi ebheleni, ngoba iBheleni conference bafa abantu abasebenzisa iBhayibheli ukufana noOmotoso kanje ukuthi benze inzuzo. Kodwa into engisho ngayo mina, iBhayibheli likhuluma into eziningi, but alikho nelilodwa ivesi elithi acolonizwe abantu abamnyama, alikho nelilodwa elithi acolonize Africa, alikho nelilodwa. Ekahle ivesi eliseBhayibhelini likhulunywa ngokuhanjiswa kwevangeli lithi hambani niyokwenza abafundi zonke izizwe. Uyayibona leyo nto le, kodwa bafu mina nginenkinga la ukuthi kuQuran bafokona ivesi elilodwa bafile inkinga la engixakayo mina engingazama mhlawumbe ungichazele lona, uyabo. Maningi amanye kodwa leli elilodwa nje ngizokhipha elilodwa, uyaybo. Leli elilodwa lithi athi sifundeni isingisi nje siplane izosibona nje nasi lapha kwami ithi yilo. Uyayizwa leyo nto le ithi fight them. Umuntu othini othi umshumayezile angafuni ukuyizwa nje lento oyikhulumayo, ongafuni ukwamukela ireligion yakho, ayikho freedom of religion lapho. Uyayibona leyo nto le into ebhaliwe from iQuran. Out of leyo nto leyo kuphuma abafethe imfundiso zeQuran eziningi, kuphuma imfundiso zejizya. I-text leya igama elincane leya, but anazi ukuthi Sharia law leyana umthetho othize leyo wama-Muslim leya awufakayo upon ama-countries abawakhonkarishe, because uma ufight umuntu uzomkhonkarisha and then mase beqeda ukumkhonkarisha umuntu bangikhokhisa i-tax mabe-fight, yabo leya fight leya ningambona ngathi into encane, kanti leya fight leya ujihad loyana whereby abantu besuke bethini behambisa i-war kuleyo ndawo leyo besuke befuna ukulwa nalabo bantu labo. Uyayizwa leyo nto le, mesuke befike belwe nani nabantu abama-disbelievers beninqobile baye banikhokhise ini ijizya. Ijizya yini ile tax lekhulunywa ngahamba osesha lezi zinto engiyikhulumayo engabe ngathi khuluma into engekho. Uyayizwa leyo nto le, i-jihad is whereby kuhanjiswa ivangeli ngani ngenkemba. Uyayizwa ivangeli laka-Muslim la expandwa ngenkemba, Islam iyaspreada ngenkemba. Uyayizwa leyo nto leyo, and then kuthiwa mase beninqobile makuthi anifuni ukwenzani ukuthi nithobele ile nto ze-religion leyo, nizokhokha ijizya, i-tax leyeshiwo lapha. Uyayizwa leyo nto leyo, yabo. Futhi uma ukhokha i-tax umhlaba wakho njalo lokuwona, umkhokha i-tax futhi uyi-secondary citizen lawo. Ama-Jews-ke asafarisha leyo nto-ke laphana kuma-Muslim countries.